21 fevral dünyada beynəlxalq ana dili günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün münasibətilə yerli və əcnəbi tələbələrimiz öz ana dillərində şeirlər səsləndiriblər. Hazırladığımız video materialı sizlərə təqdim edirik. Aydan Mərkova, Bakı Avrasiya Universitetində Filologiya, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə 1-ci kurs tələbəsiyəm. Bugün sizə Səməd Vurğunun şeirindən bir parça səsləndirəcəm. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ben Kartal Yusuf, Türkiye'denim. Bakü Avrasya Üniversitesi'nde tahsil alıyorum. Ana dili günüyle alakalı şiir yerine İstiklal Marşı'nı okuyacağım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimindir, yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Ahmed Suherdir. Ben Pakistan İslam Respublikası vatandaşıyım. Bakü Avrasya Üniversitesi Halk Münasebetler ve Diplomatiya üzere magister talebesiyim. Bildiğiniz gibi bugün beynəlxalq ana dili günü münasebetle danışmak isteriz. Bu hakkında uz Urdu dilinde bir şiir okuyacağım. Bu şiir bizim inkılapçı şair Habib Jalib'in sözüdür. अपनी ज़बान से जो न कह पाए बात हम वो बात किससे और कैसे कहें अपनी ज़बान अपनी शनाख्त अपनी आन है अपनी ज़बान अपनी शनाख्त अपनी आन है इसके बगैर आदमी बेनाम और निशान है teşekkür ederim. Salam, mənim adım Kseniya, mən Белоруслiyəm. Кажуть, мова моя отживая, век свой тихий, ей зникнуть пора. Для мяне ж яна вечна живая, як роса, як сльоза, як зора. Salam, mənim adım Ukray Badr Ekene, ben talebeyim. So I would like to say a few poems in my local language, which is Igbo. It talks about the Igbo tribe and its originality. Dalano, Ndebay, Ekene Mono, Ahambu, Ukray Badr Ekene, and I'm here to give a short poem by Chino Achebe. Uwabuahia, Onye Biatara, Onye Itere, Onye Biatara, Echiapua. Salam, ben Dmitriy ve Rusya'da Bakü Avrasya Üniversitesi'nden okuyorum. Язык русский, он очень сложный, но очень красивый. Я хочу прочитать стихотворение про это. Мой верный друг, мой враг коварный, мой царь, мой раб, родной язык. Мои стихи, как дым алтарный, как вызов яростный, mой крик. Hər vaxtınız xeyir. Mən Bakı Avrasiya Üniversitesinin tələbəsi Ayşən Ocaqberdiyeva, Gürcüstanlıyam. საქართველო ლომაზე ქვეყანა, მითები მაღალი, დღეებით აქვეს თბილისიდან და ქალაქია, მისი ბუნება ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა. Adım Komalbey, ben talebeyim. Ben 19 yaşı var. मैं हिंदुस्तानी तलबा मैं बाकी यूनिवर्सिटी ऑफिसर मैं आपको हिंदी में 2 लफ्ज सुनना चाहती हूँ। मेरा देश कितना प्यारा कितना सुंदर है, मेरा देश कितना प्यारा कितना सुंदर है। इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इसकी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मेरा देश कितना प्यारा और कितना न्यारा है। थैंक यू। Salam Azerbaijan. I am Dinesh Seshan from Nepal. I'm at here at Bakü University, and then I'm going to tell a short poem in my own language from Nepal. Sanokadam, Tulo Sapana, Mojaile Agadi Badnichu, and thank you. Salam. Benim adım Sanukadır ve ben Sri Lanka'danım. Ben Avrasya Üniversitesi'nin talebesiyim ve hazırlık kursunda okuyorum. Ve burada olduğum yüzün çok minnettarım. Mage hadi Husman Ubay, Ammage Miri Suran Ubay. Singhala Mage Gaurave. Salam, benim adım Sango Sondur. Ben Kore'danım. Öz ana dilimde şiiri demek isterim. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없기를. 잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다.
별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 그리고 나에게 주어진 길을 걸어가야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람을 스치운다. Azerbaycan şehirde okumak istedim. El bilir ki sen benimsen. Yurdum yuvam meskenimsen. Anam doğma vetenimsen. Ayrılar mı gönül candan? Azerbaycan, Azerbaycan.